Abanyoro bagenzi bange oburwaire buroho kandi bukwita otayihaho masiki yawe. Kitara TV kwegesa kumanyisa. Nkabagamba amabara neiraka nkabulikiro banyeta Batumbya Benjamin aka MC Bad Dog mbanzarwa ya businsaho hakisarwe rugurwaho oruganda rwange mba mwana mukwanga nkabulikiro abatu following abulikira Kitara TV mwebale muno kandi mwebale muno kuba ni following program yaitu ekiro kya lero kinunyizire na program yanyu okwegesa no kumanyisa hona haloli tuizire nitwenda kumanya erangi bazeta bata mu Runyoro ekiro kya lero rangi zitubatere program yanyu ziri rangi 8 nizogenda kuba nobaza akuziteba zona ogenda kuba no singura emitwale 5 akubazaho erangi 5 ogenda kuba no ifunira emitwale 3 nkwenda mu following program menu esobole kuba ne banyumira mwebale muno tukwenda kumanya erangi bazeta bata tuinaho omuntu agenda kuba natusobora anu erangi kutandikira red, white, black, purple, orange abe natusobora erangi ezo bazeta bata mu Runyoro. Esente zino razihangure mitwale 5. Yego. Soko tugambira amabara ga korora Kitara TV tusobole kuba tugenda maiso na program yaitu. Amabara Janet Nyamusana. Janet okora mulimo ki? Ntunda pikipiki za bajaji. Erangi zino zimanyire kurungi? Yego nzimanyire. Ogenda kuba no hangura sente? Yego. Hati soka tutandike na rangi ya red. Emanyisaki? Rangi ya red egyo ngimanyire nka rangi ya red eyemeraho. Tugenda white. White ngimanyire nka rangi eyemeraho ekinte kikwera. Kandi black. Black. Orange. Tugende aleni. Purple. Green ngimanyire yemeraho abo buhangwa. Ngimanyire kirange ya kibavi. Tutumira abanywani bawe nkabasatu tusobole kuba ntugenda tumiro baneba bange atumiro na mama wange n'abanywani bange bona kale oikale kurungi tukwenda kumanya erangi bazeta bata obomezi buli bulungi webale kujwara face mask nkyo kyamani bwire buno buli omanya kugijwara habwemberero hena tugambiro amabara gawa bakorora Kitara TV tusobole kuba ntweyongerayo amabara banyita Saba Hudson niga mabara gangi hali tukusangira hano niho kolera hano henyini niho nkolera hano offices ya My Soul oba formerly known as Ready Pace Solar kale kirungie kiwe bale koro boss omanyire rangi ngeri bazeta mu Runyoro erangi nzimanyire ngeri bazeta mu Runyoro tutandike na red bagiyeta bata red bagiyete kikutukura mu Runyoro omurunyoro ni ruye kikutukura ibukigambo Runyoro kandi black ekikwiragura white ekikwera green ekibabi purple papegyo tingikenga kurungi ya orange niyo nka orange tugeta nkekiswa kiswa ekyo kiba kya orange tumira abantu bawo nintumira abanya kundi hayi alo musigazi wange mwenda munabigaba alo Adamu mukyara wange tensamuleke nyuma Anete sweetheart nambero kaliho na wamana yenkutumira na bato batabanya kulimuka sento razihangura sente zongenda kuzihangura tisa kundema kale oikale kurungi kale madamu wasibawo sibiro kurungi sebo tugambira amabara gawe amabara gange bayita kusemerwa Jacqueline oli mwana mukozi ndi mukozi muno emilime kubatwala eta mu mbwire bono twala kurungi
tukwenda kumanya erangi bazeeta bata mu Lunyoro. Oba okubaza erangi 8 okusingura emitwaro 5, oba okubaza erangi 5 okusingura emitwaro 3. Esente orazisingura? Kuzisingura. Hati tutandike ne rangi ya red. Rangi ya red emanyisa omusaayi. Eya white. Eya white emanyisa ekintu ekikwera. Eya black. Eya black emanyisa ekya black. Eya green. Eya green emanyisa ekintu kuba kya green nk'emiti ebikola ebyo. Orange. Egende mere tingimanya. Purple. Purple emanyisa ekintu kiri kya purple kiri kurungi ni shining. Tumira abantu bawo tusobole kuba ntwengira. Kutumira abanywani bange. Then nkusembesa yo mwana wange Maria Kiki. Okale kurungi. Kale sebo. Boss, wasiba ota? Nsibiro kurungi. Hano niho kolera? Hano niho henyine nkolera. Ene stage ituro bageta bata? Bageta TNT stage. TNT stage. Main street. Erangi zinu okuzimanya kurungi ngeri bazeeta mu Lunyoro? Yego nkuzimanya. Emitwalo 5 oragisinga kasinga bwenda banzi kukaguize kutandikira rangi 8 okufuna emitwalo 5. Erangi bokubazaho 5 okufuna emitwalo 3. Orazisingura? Yego nkuyisingura. Hati tutandike ne rangi ya red. Erangi ya red kiba kinte kikutukura. Eya white. Eya white kiba kinte kikwera. Eya black. Eya black kiba kinte kikwiragura. Eya green. Eya green kiba kintu ekya kibavi. Eya orange. Eya orange kiba kintu ekya kienju. Purple. Eya purple. Sente zigenda. Hako kandali bandizemu. Tumira abachali bawe bakastoma bawe. Nkutumiraho kubanza chairman wange we stage kusima Godfrey, nkutumiraho na vice chairperson aliyo Simon, nkutumiraho Raymond ha main street hano niko tuikara asembere yo, nkutumiraho nabagenzi bange bona nko kutukora kyakabi muneke. Boss oli live Akitara TV kiliya muno tukusangira hano no chape milime gendete milimu ya kweyiya tugambira amabara gawe nyawali yo Simon. Esente zino razihangura emitwaro 5 tutairoho akutugambira erangi bazeeta bata mu Lunyoro ngezaho bokubaza erangi 8 okufuna emitwaro 5, bokubaza erangi 5 okufuna emitwaro 3 kandi erangi 3. Hati tutandike ne rangi ya red. Nikiye kinte kikutukura. Erangi ya white. Kinte kikwera. Erangi ya black. Kinte kikwiragura. Erangi ya green. Kinte kya kibabi babi. Erangi ya orange. Orange niyo erangi kandemera purple. Kandemera kumze. Atitumira abachali bawo. Tumira abachali bona bakweyiya mutabuni muno. Abe haire yokora. Abatali muka. Nkaitwe buire buno mulengo tukora. Kyakabi muno. Yego. Webale kora. Nyondimu. Kyakabi ekyo. Yego. Hati esente zino razihangure emitwalo 5 bokubaza erangi 8 obokubaza erangi 5 kuhangure emitwalo 3. Nja kulenga ohiwe kaguza nyo nja kuhangura. Okuzihangura. Yego. Kale tutandike ne erangi ya red. Kikutukura. Eya white. Kikwera. Eya black. Kikwiragura. Eya orange. Ngangira. Tumira abachali bawe. Ndamukizo director Talk Gadgets, ba staff bona ba Talk Gadgets, ba customer baitu nabo mukabona. Okwenda kazina kyako kwenda. Akagabi vibes ruhanga wange. Kaba kakuhereze kakunyumire. Just keep on, yeah, nah, got me vibes. You're my lord, you're my king.
wasiba oti kurungi mwene waitu webale emirimu naiwe gye bali amabara ne iraka tugambira abakura Kitara TV amabara ni Nyomwesige Samuel nkolera hano enu kampuni yaitu yitwatandikiro bageta Ketinaz tukara ha Main Street kyakabe muneke na nyonse mereiro kubaroro mulingo mwizire kutumbura ebintu bya media kandi na nyo twara kagisa kano kubasima mwebale mugendera aho abo kubo munkurura kino bunyoro twikaire nitumanya bondisi nitu tutakwekamba kyonka ati nkururo kwekamba okuroho kuno mukitwaliza ikintu nikyo kyenyine webale kusima hati tuli basire ni tuenda kurora abanyoro mumanyire ekala bazeta batamu runyoro niko tusobole kuba ntwetegereza abantu orunyoro bakurumanya tuina kala munana izituteire mu competition hati ogenda kuba no singura emitwalo 5 bokubaza erangi munana obokubaza 5 okusingura emitwalo 3 kangezo omugisa gwange kandi hato omugisa obugwijo genda nekiro ekala timanyire erangi obezi mukubazaho zona tuibaze oba mwinezi mukwenda mbaze hazimwina strictly tukwenda otugambireho erangi munana ezengenda kuba nkukagwize tukutandikaho nerangi ya red erangi ya red murunyoro tugiyete yo musahi oba erangi ya kisahi erangi ya kisahi emanyisa omusahi oba tuli hamu oba okunywana oba okwatagana neera nikyo kurolera bagikozesaga nk'emikago bamazire kulinga mu omwani so kimanyiswa okunywana kandi obunywani kandi white emanyisa obusinge black emanyisa ekintu ekirungi nikyo kurolera na Afrika abajungu bakugenda green emanyisa ekintu ekisemereire kandi ekiri kibutonde kandi kya buli omwe akwenyumirizamu purple egyo entalibanizamu kyonka ngo mu Bible omu bosondereza mu enkale ezimu emanyisa nayo ahalo muhangayizima yo muhangayizima emanyisa ngu byone ebibi birugiro nikonyomanyire kandi orange ekyo kiba kijuma obe kitwe abaganda bakiyete ekibara abo kuba orange kikira kurugwamu kale ekara erumu ekinte kikutokulirira hatali nko musayi kyonka nikiyambaho habwa ekijuma abantu ngo bakinywa harugamu ensande egikira kuba yo rangi egyo kandi blue egyo tinyagibazeho abakuba tingu gimanya hatitumira ha abantu bawe sobole kuba ntugena maji kubanza kambanze nsime TV Kitara oba Kitara TV then nibonkyolenda mukyeho abanywani bange bo mutauna bampagiri kumpikya hano hari mpikire naiwo tabuzire mu habo kubokozero mulimo gukoto kuntutumura ha TV ninyongera kukuramukya Brian Kaboyo ogo nawabaire munywani wange muno nampaga amagezi no mukazi wange abwoli asoboire kuntekaniza kandi ninsobora kuhika ebinkozere byona nimbikora mbui mwebale muno okale kurungi madamu wasiba oti kurungo sirot kurungi webale kora ego nayigiye ba tugambiro hamabara bakura Kitara TV tusobole kuba nibamanyo omuntu otukubaza nawo banyeta Navy baby baby tukwende kiro kya lero akusingura emitwalo 5 bwakubaza erangi munana oba okubaza erangi 5 kufuna emitwalo 3 bwakubaza erangi munana kufuna emitwalo 5 tukwenda kuba ntumanya erangi bazeta batamu mu runyoro kutandikira rangi ya red kasagama rangi ya white mata black kuiragura rangi ya green kiko kibabi purple dero purple geniera ya orange kachungu green green
Kibabi. Blue. Blue. Yaheg. Yellow. Kienju. Atumira abachali bawo abanywani bawo bona. Ndamukiza abanywani bange bona. Bakasitoma bange bona mbaramukize. Mujja mumpagire. Kale. Soko tugambira amabara akurora Kitara TV basobole kuba nibamanyi omuntu otukubazaho nawe. Amabara banyisere Karungi Hadija nibale muno kuturora. Kyale tugenda kuba ntwenda omusinguzi akusingura emitwalo 5 abalize erangi 8 ezitukuba tumukagwize obo kubaza erangi 5 ntukweze emitwalo 3 tukwenda kuba ntumanya erangi bazeta bata mu runyoro. Tutandike one rangi ya red. Ya red. Kaba kabonero ko kugonza. Kabonero ko kugonza. Kandi rangi ya white. Ya white. Cherez. Blue. Blue. Sky. Green. Green. Vegetation. Purple. Purple. Purple ya getting mine. Orange. Orange. Yeah. Black. Black mwirima. Alitumira abantu bawe abanywani babakula mutima bakasitoma bawe. Ntumire abantu bona bafundora. Nintumira abakozi benkora n'abagenzi bange Sandra na King Decent manager wange. Nintumira hono na Ibanyowo omugonzi wange Sebugeni Solomon. Mwebale. Kale. Oh my Lord, niwe ruhanga wange, niwambeshaho only one. Ngenda kuba ni nkaguza ebikaguzo biri simple muno. Nkwenda kuba ni manya erangi bazeta bata mu runyoro. Tutandike ne rangi ya red. Red. Bagite rangi y'omusayi. Kandi black neyo joy. Rangi ekwiragura. Kandi white. Rangi ekwera. Green. Rangi ekibabi. Blue. Rangi ekichu. Purple. Orange. Orange. Rangi y'omuchungu anyoni kongi manyire rangi y'omuchungu. Yellow. Rangi ekienju. Boss wasiba wote. Nsibire okurungi. Webale kora. Nkukora. Hali tukusangira niho kolera. Uba buli bwokora kandi ati bwe buno tuli mu lockdown. Nkubikenga. Masiki kogiro tokutino burwayi. Ni ubundeteire. Nyono maintabwina. Mbanyikali yenyenka. Mbanyikali yenyenko gira bayiburo. Hati bwakayije kambutine hati. Hati ndibasire kyaleni nyenda gabe emitwalo 5 bwe nkuba nfunire. Omusingu zagenda kuba nasingura emitwalo 5 bwe nkuba nkagwize bikaguzo ne mitwalo 3 bwo kuboka ogarukireho bitito. Ogarukire mu bitito. Gamasa kubigaruka mu mbingura zano mpera kimna musanje. Aha, kiri haliwe. Hati ngenda kuba ni nyenda kuba ni nkaguza erangi bazeta bata mu runyoro. Erangi? Amahunde. Erangi tuina red. Red bageta bata mu runyoro. Eginiye kutukura. White. Niye ku erukuwera. Black. Niye erukuiragura. Green. Eya kibabi. Purple. Purple. Egyo niyo. Egyo. Eya purple. Orange. Eya kinzali. Yellow. Kinzali. Orange eya muchunguwa. Yellow niyo kinzali. Simira abantu babakora Kitara TV. Sobole kuba ndugena maiso. Obagambiro na mabara. Mbasimire. Ramuki abantu bawo. Abantu bange nkuramuki omukyala wange amanyire Lidia Atenyi. Nkuramuki abana bange bona kutandikira la kampura akyali machura sofwa akwanki kageno maiso nokuzara. Nukangira alo first born obweta
bigabo nke Kelvin Keith abene baitu bona abo Ruganda rwange nindamukia na mama wange ali kaboya akurwaza mama na tata wange John Bigirwe nke amoti amabaro sigairo amabara sigaire ndi musinguzi Justice Kiyamanywa kusemera wabiona empaka atuwoki oikale kurungi nanye musibe kurungi. Kitara TV kwegesa kumanyisa abarozi ba Kitara TV ngeri tutandikire gentu bagamba tugenda kuba no musinguzi agenda kuba nabaza erangi 8 mu Runyoro deni twagamba agenda kuba nabaza erangi 5 agenda kuba nafune emitwalo 3 akubaza 8 akufune emitwalo 5 muikaire ni murora program enu mwarora abantu bona abamu bagamba bakubaza erangi 2 abamu bakubaza erangi 3 omusajja nabalize erangi 5 kandi ngenda kuba ni muhereza emitwalo ya 3 ni kwasobole kuba na nyumirwa ekiro kya kyale boss sente zawe nzizo okwehuro otamutima nkuhura nsemereire muno osemereire kutakuli kya masanya nsemereire egyo niyo Kitara TV boss tukwaire sente zinga hezo mitwalo 3 ozibazire kurungi nzibazire kurungi mitwalo 3 titudupire akwati mudupire hati okwehuro otamutima sente zogenda zikuba no zikora mu kimbwire buno bwa corona esente zino nkuhura nsemereire muno ngenda kuba ninguraho akahunga ninguraho no mucheri ombwire buno bwa corona. Hati soko gambira abantu ngu program tukuba tuizire nayo titukudopa ikitukuba tugambire sente tugenda kuba tuzikuhereza abantu bagambye basobole kuba ni bakimanyi. Abarozi nywe na ba Kitara TV nyowe nkanyo wamani ngonza kubagumya nti ngu Kitara TV te kudupa abasajja abantu basangirege bayizireho nanyo bandabiramo ntingu haro mugisogo ogwo kuhangura emitwalo 3 n'emitwalo 5 singoba osoboireho ekala 5 nosobora kuba nohangura emitwalo 3 bwo kumara izo na 8 nofune emitwalo 5 nanyonya geze somugisa gwange kandi atimbo ine nibagaruka nibangamba nsingwire webale muno omurozi omurungi wa Kitara TV ngero ikaire not followinga tukabagamba mwebale mwikalege muno ni mutufollowinga Kitara TV tubahone okwegesa no kumanyisa mulinyo abantu buli nsonda yensi hona haloli twabagamba mulaikinge musharinge musobole kuba ni munyumirwa Kitara TV aitwe abana bahano abomuka amabara neiraka nkabagamba banyeta batumbi ya Benjamin aka MC Bad Dog onzarwa ya Businsaho Oruganda rwange mba mukuonga nkabagamba designer wange bamweta Sam Trigger fashionizi amuhanda gwa Butiaba roda ugeno muhagire osobole kuba no nyirira nkanyowe muikale kurungi mwebale kuba ni mutufollowing. Yeah. Zinamu kanywane zinamu owe parana zinamu that's with me my friends zinamu nensi tekira munywani obo mesi nyumirwa swito kyali mo mesi nansi bitataura nyeka tukufani tunireka tukanja bukunya atusika bukunya ebibuga ige biturwanisa atusika bukunya nyenda atamatiranganyira ebyensi byakufa kuleka buli muntu sahanye kubara bakufa masasi accident tisimanyire bakabi embara na rugambo butendesa bireteire bangi no kufa politics amataka kwene byabangu bibaziraba inwa baitaba mulinda makaya kozere muntu obarora kwe bank sahe semba yo obabusa muleka itensa gimale nobody sigara weka kwe bank tukajja kunya na woligenda kunya ayesile chatamuranye kyatuko tunireka tukajja bukunya atusika bukunya ebibuga ige biturwanisa atusika bukunya leko mukola kunyage abana bawe babonabone today is me tomorrow is you no one is permanent in this world we are visitors. Kitara TV
kwegesa kumanyisa.